Belake khathong togo oma haike no jefru sing kurum kuthumui oma haike sing jefru kai to no lobna ni sep kahama no richapna ni sep kahama no te suri nani bagi sing sep kahama no to jetu sing kai to ni nukhung ni ba sing oma haike jefru nuklayo Kristo ni besaba sing nuklayo smile automatically phayo jotono mene laija koro kaham ko oma haike no Khasurang sing Khasurang mothani hoite phaika tini o je Pulpit exchange je program ni bising thike te oro sing manja ki man kha oro ni je motha Salchibai bumu khena togo karon sing jefru sing oma haike organizing ni tonga sing aro discussion ba khailai ka Salchibai abo bumu kisa juda kok na ekdom Salchibai khena togo salno chibai rima hai to belai ke sal jehetu tongma ba sal mane to power na bele energy to norong energy bai se chibai rekha mane singna energy bai ke se norong lamso ka abon bagi belai ke khatong togo tai oro jese ne tui fango tongo sar bono bang hambai ribo jora rima ni bagi to pastor kaka pastor batongo belake ani hamjak mung yafaro tero Jesu Kristo ni mung bai ang jotono na ani khani hamjak mung te chiba yafaro tini ang je kok sana ni bagi setman kha abo haino ang kelaisa ke manma haiya ang abo kha khayo because omo kaito ni planning se ke ang tini o mothabo o naithok chacho ang kok sana ni bagi ano kaito choose khaika karon elamba ko sijak tongo Epis chapter 1 verse 4 sing joto no chosen one sing already sings are tiar ingna ni sekang no choose khaijak mane sai na jak mane sing belai ke special abone bagi kun dinota wan suk di ke ang tamo kun nangya da ba kun chugya borok daing kha because sing joto no ek Kristo ni besa kaito ni besa to sini mung Kristo no karon starting go oro jebabe saka ki mane ang siniman liya sa tongo hini sing saro designation tongo jehetu sing nukhong kaisa ba sing Kristo ni besa na abona sini mung hallelujah to ani tini ni ang topic kaisa choose khaika abo engkha kaito ni kok abo kubuk seng khai mane the word of God is a sharpened sword to ang kaisa Bible was 41 abo ni jagulo ang suri nai John chapter 1 verse 1 In the beginning was the word and the word was with God and the word was God kok yafang ni simig no tongo kok kaitor bai tongo tai o kok no kaitor elambak poriman bisingti kaitor kithar ke hamari khaita amen ang suri nai chuknaha ni maige nanga fa kaitor nona hambai ribo tini ni o sarik san jabo neng o sep ka ham rekha nono lobna ni bagi nono suri na ni bagi afa kaitor sing beleke khatong thogo jefrus ning singno omai ke jora kaham yafaro afa kaitor tabo ang bai thangoro bachajak nini service afa kaitor ningani bising tike kok sadi a folani chamung ning ani bising tike lukhai di afa kaitor tamne hinba folani chamung se asal mithangmung abo no total spirit and life afa nibagi afa kaitor ning sini bisingo ning phaija jadi te ang puito khayo nini oro divine presence tongo afa kaitor sini khunju te sini bukha abo nini thani submit khayo ningsing no tiyar khaidi o kothma kaham o folani chamung no yachakna ni bagi bebag no nini thani submit khayo afa kaitor bogra jisu ni mung kathar bai sano amen to singta mo khana laika kok yafang ni simik no tongo a kok no kaitor te
आज एक वर्ड तंगो abo no kaitor tar mane tamo o je kothma kaham o mono kaitor sing pogi thanglayo onek jorabo o godly word no sing pogi thanglayo abo ni bagi sing onek situation jetu sing saro tongmaba sing a situation no sing diverting it thango sing pogi thanglayo kisi ni capacity busuk joratong karon starting on ang sakaba Ephesians chapter 1 verse 4 sing already chosen one sing no saina kha to aba hekena sing beleke special to sini speciality tamo sing kaitor by saina jak sing kaitor ne besa naidi Genesis chapter 1 yafang chapter 1 verse 1 और तम सिजक तों सिंग साइबनो जेनेसिस चैप्टर 1 और बेबाग नो माने काइतोर बिनि सामो स्टार्ट खाइमानि से माने सृष्टि नि रचना खाइमानि से स्टेप बाय स्टेप बाइबल वास सिंगनुगो स्टेप बाय स्टेप भाई के सृष्टि नि रचना इंखा तो सिंग नाइलायन इन द बिगिनिंग God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. माने सिंग साइबानो स्टार्टिंग को पूरा सिंग सारो कुनु फुन से करे void खाली कुनु जिनिस से करे तो आज आगाबो जे फला माने काइतोर नि जे फला बीर के तेंगे उरी तंगो तारपरे सिंगता मनुखा Genesis 1 chapter 1 verse 6 Then God said let there be a firmament in the midst of the water and let it divide the waters from the water ang koinai khoroksa no of chapter 1 verse 6 no ko borok bai pore nan bagi bible aite kai tor hai ni saka tirogno kakna bagai tirogni kesaro kaisa buksa untung mane kai to saka এরপরে সিং রিজাল্টটা মনুখা এটো আবো ইনখা তারপরে ভার্স 9 কাই তোর তাম সাকা সাদিতেছে কাই তোর হাইনি সাকা লখরগনি তিরগনো রুংসাওকে তুমজাক থৌ আবার কাই তোর সাকা এরপরে আবনে রিজাল্ট সিং তাম মান নাই ভার্স 10 নো সিজাক তঙ্গো কাই তোর ও হা রাননকে হাকুং তেতুই Tumjak roknoke tuilangro no mukhaka hake kaito mukha abo kaham abar verse 11 no kaito tama saka hake kaito haini saka o hawo bebak samaro busloi gnang samphangro te buthai thaina buphangro abeto hake aba haino kha तो औरो सिंगता मनुगे तो काइतोर बिनि खुक नि होते कंटिन्यूअस ऑर्डर रेखा एंड आबोनि रिजल्ट सिंग मान खा हाय दिबा माने काइतोर सावी तंगो आबो नंगी तंगो द गॉड सेड माने कंटिन्यूअस काइतोर कोक साई तंगो एरपरे आबोनि सिंग रिजल्ट नुगी तंगो आ मिरेकल सिंग नुगी तंगो तो आबो हाइके न सिंग अनेक समयो जेफ्रु सिंग सिचुएशन जेतु सिंग सारो तंगमाबा सिंग कंटिन्यूअस सुरी लायो फिया सिंग असुरी माने रिजल्ट माया बो इंगु तंगो फिया सिंग असुरी माने रिजल्ट माया सिंग आप्रो खिसा बखा किसिसा डाउन इंगे तंग नाबलेना डाउन मान नाबलेना आप्रो तो आज औरावो सिंग आबो मुइतो ना नांगनाय काय तो से कंटिन्यूअस साका दागिका ओमो इंथं इंखा तो ओमा हाइके न कंटिन्यूअस सिंग जदे नायना थांगा के काय तो जे बार बार जे साका आबो वर्स 20 जरा बसाइनो तंगो द गॉड सेड repeatedly the God said
the God said hinke ba sing tangai aba hike depression na kelai ba result ba aste aste manne bile na to au jaga bo singta man sini puito actually joto khela puito ni se sing jepru suri sano abone result maya apro sing kisa kha downing I thango but apro sing moitum mane moito na nangnai ki kai tor jepru pon samung khayo abo miraculous samung abo bo lama tike abo miracle nukjak no abo ke bo saimaya abo haike no je main je topic the God word of God kai tor ni je kok thai abo o elamba ko sijak tongo o kok thai no sini bagai senk ni samung khayo je kuno situation theng je kuno jaga theng even je kuno activities khai tong thung aro o koi kai tor ni kok o je sini bagai je sokat sini omotong elambak ni kok abo na important sim je kuno jinis sing khaimano karan kai to sini bagai bebak no narak jak tongo karan singsal sinamnan sikang no sing no choose khaija kai to bo bebak no saimano to oro kaisa प्रश्न फाइना बेला ना कि सिंके बाहायके माने सुरि साननाय आंबा एलमबाग परिना रिंग्या बाक्सा रक तंगो आं बाइबल वर्स कारिना रिंग्या ओमो हेबो तंगो तो ओ जागावो सिं जेफ्रु एलमबाग खुलगलायो आरो कुनो टेंशन नाना नि कक करे because elambak phulok di normal ke pori di but kibangwa jagawo omai tongo ki yes ango bosoro pura chapter no ses khai rikha ang pura je chapter tongo simai ke sam simai ke tal bebang no ses khai ri nai omai target tongo abo ke mistake se do because sing history pori aro singoro puito sa jibo a puito bahai ke aji nai je verse tongo ba je kok thai tongo a kok thai ni deep meaning tongo a deep meaning mane aboni bisingo kibangma mysterious khazana tongo abo inka healing abo inka blessing abo inka prosperity mane bebak je blessing abo o kok thai ni bisingo tongo to aboni bagi kaisa verse huno jodi ang porika daily no recite khai ka abono ang apply khaina ni rengkha hengke se singaro victoria sengnai sing kuno dino victim inglak sing victoria sengnai sing joy se mannai Isaiah chapter 41 verse 10 no sijak tongo fear not I am with you be not dismayed I am your God I will hold you with my righteous right hand poriskar sijak tongo ta kiridi tomong no jodi o verse no ang just history haike jodi porikha verse 41 chapter 14 verse 10 fear not ekabone kuno result manno bang fear not I am with you mane kai to direct no sai tongo tu se ta kiri tini je kuno situation manthang maybe ning salsa mai chai phunu ingkhana ba ok khojak phunu ingkhana baning chakri ni samung khaina ni jorabo ma engi tongkhana ba din hajira ni bage ning jorama engi tongkhana wati ni bage raba raimana ni bage sep ma engi tongkhana tongi phunu mano hai phunu ta kiri dipho because abo maybe kai to nekta planning tongi mano maybe ni bage te kubun ni lama khulok nan thangi tongo abo no kai to ni miracle abo no pagi puito khlaidi puito abo no ki kai to logi tongo bo bini bisarok no kuno dino yakaria tubo khibia bo belai ke hamjago singno belai ke hamjago ta kiri di hini elamba ko total 365 times sijak tongo ta kiri di mane sing why jodi je kuno was sing jodi nai khake o elamba ko ta kiri di hini total 365 times repeatedly sajak tongo
तारमाने हम काय तो ने प्रॉमिस से बोले ना ता किरी दी हिंगे सिंग तांग गई सिचुएशन खराब सिचुएशन जेफ्रु सिंग नुगो आपरो सिंग तांगे किरी जागी थांग तांगे माने सिंग गली थांग काय तो से प्रॉमिस खाई कना बोले काय तो सही तो ना बोले कि बो सिंग नो या कार्याते तू बो खिबिया एंड सिंग जे तू काय तो नि बेसा सिंग ऑलरेडी जेफ्रु सिंग क्रिस्तो नो या चागो तारमाने सिंग ऑलरेडी चुकनाहानी सीट बुक खाई खिबो सिंग ऑलरेडी चुकनाहानी से तावक मेन जे प्रॉब्लम बा बोर मान बा सिंग जे तो सिंग सारो से नि और बहान बते और तोंगमा बा सिंग वेरियस सिचुएशन रो फेस खायो आ जागावा नो सिन पुइतो किसी सा लोरी जागे थांगो सिंग आफ्रो जेफ्रो सिंग प्रे खायो आफ्रो बसे नि प्रे वो आ कॉन्फिडेंस नु गया आ कॉन्फिडेंस तांगे नो गया बिकॉज सिंग काय तो नि ओक ओबनो सिंग पोगी थांगो बट समटाइम्स सिंग किसी सा माने कॉन्फिडेंस करेंगे थांगो तो आबो नि बागे सिंग वाई रे वाई ओ एलमबाग नि कॉक थाई a word of God abo no sing repeatedly sin khawo chuna nangnai abo haike no sing tebo puito wo ragnai sing no gona kibang ma gym khuloka ago tolabo gym khai ka ke tamaing body nang na blena ke gym da khaina rok tongoro khaya ke voltage khai deba eko tongoro bin body size bo kesa koro no ठीक न तो अब है के नो सिंग जेफ्रु जिम खायो बा एक्सरसाइज खायो सिने तामो ग्रोथिंग तामो डेवलपिंग मसल ग्रोथिंग गो सिने साक शरीर तेबो एनर्जेटिक बा फोर्टिस गनांगी थांगो सिंग फिजिकली एक्टिविंग थांगो बा फिजिकल स्ट्रॉंगिंग थांगो फिया ओ जे बॉडी आजिमानी आबो मॉलरूम नि बागे तो तंगनो बा पाइ थांगन बोले ना सिंग किबांग मा जराबो नगो किबांग मा खेला थिंगनाय रक बक्सर रक ता एक टाइम शरीर हम जाएंगे थांगो हाया देबा अमटिकिया तामटिकिया बो इंखा पुइतो आजिमानी आ पुइतो बा भाइके आजि सिंग ओ कक थाइनो सिंग कंटिन्यूअसली सिंग परिबोय आबोनो सिंग जेफ्रु बिखावो चोय जेफ्रु पुइतो कराक खाइ जेफ्रु सिंग कप्लाय के या प्रिसेवो आरोनो सिनी विक्टरिंगो माने सिंग स्पिरिचुअली ग्रोथिंग तंगो सिंग सारनि बरक जिम थांगे मसल फ्रो ग्रोथ खाई तंगना फिया आं एलमबाग परिबोय आनि स्पिरिचुअल मसल से ग्रोथ खाई तंगो आबो से मेन जिनिस स्पिरिचुअली ग्रोथिंग खाके से आं जे कुन सिचुएशन आनो हाइके बेरे रिखाफनो आंगा जागाबो सामं खाइमान नाय आरो कुनु कन्फ्यूजन बा डाउट करे नाइदि एफिस चैप्टर 5 वर्स 1 तम सिजाक तंगसि नाय नाय लाय ना एफिसियन chapter 5 verse 1 chapter 5 verse 1 मान खाता कर दी आसुक न तो नरो काइतो नि खाजागमा बिसा इंखाबा बो हाय इंगना खलाइती इंग्लिश बाय के तेबो सराय के और मीनिंग डायरेक्ट नो सिंग बुचिलाइमा नो therefore be imitators of God as dear children सिंग काय तो ने बेसा बो हाय नो इंगना नांगो सिंग नुगो ना जेफ्रो चिराइफ्रो जेफ्रो आं चिराइ तंगफ्रो बाबू नो सेंक्रि सिलमा रक नुगो हेंके एक्टिंग खाइता बो हाय नो बेने आ रेजर टेजर ना वय सिंग माने एक्टिंग खायो जेतो चिराइबा तो अब है के नो सिने काय तो बिने कक बाय से बो ऑर्डर रिवोय बेबाग न मिरेकल सामं खुनुगी तंगो हिंके बा सिंग बिने बेसा सिंग आ लयनो सिरंगी मायदा सिरंगमान नबले ना
आपरो सिंग किरिजागी थांगो बा सिंग सुंद्रुजागुई थांग पायो आ जागावो सिंग आजे हमया बा आजे सिचुएशन हमया खाइनाय ओ शयतानो सिंग दाम रोगी कमांड रिवई बनो बुखला रिमायदा रिमान नबलेना कारण जीसु ख्रिस्ट जेफ्रु ओ हमया मेताय रगनो बाहे के कास्ट आउट खाई ऑर्डर रिवई अवनुक नबलेना सिंग तो सिंगबो अब हाइके नो काइतर जे भाबे कक थाई निबिसिंग थिके मिरेकल फुनुगो सिंगबो अब हाइके नो ओ बाइबल वर्स नि जे पुइतो गनां आ मिरेकुलस वर्ड नो सिंग खावा चुवै एप्लाई खाइना नांगो सिंग आ जागावो नो फाराक तंगो कक थाइले सिंग साइमानो रिपीटेडली सिंग सुरि लायो बट एप्लीकेशन सिंग खाइमाया काका केचार माने लास्ट 2 सप्ताह धोरा जे सामाने बेनि सय सय नो किडनी स्टोन पेन तंगो ऑफिस नुगबा नुक्ता आंबो खबर बमानो किंतु वो पुइतो कराक नुक खाबनो एक दिन ऑफिस मिस खाइ लिया फाइका पता नहीं लोगे काय तो तंगो कुनो प्रॉब्लम करे हेके तिनी फुंगो बो फोन खाइमाने आंखेनाय तंगता बसाय तो ए माकलु निंतु नुखा फोटो गा तुमजन फोटो रे ओको गान नि आबो जे लिस्ट रिजर्व माने आबो नुखा ए आबो या ते कैसे नाइ दिने नुकारो हलंग आसो करमा बसुरिका कारण सुरिमानि बिसिंग थिके आ मिरेकल सिंग नुगो बिथि मे बि कयेकटा बिथि रक्चा खाना बट आरो बिथि काइतो न सनामानि मानिबले आ केमिकल कंपोजिशन सब सनाम का काइतो न सनाम का बो आ डॉक्टर ता प्रश्न फायो ना कि आ डॉक्टर से सनाम बिथि डॉक्टर नि ब्रेन के सब सनाम का सला काइतो न सनाम का नबले अच्छा काइतो बिने ब्रेन सनाम का हेंके आ कंपोजिशन बाहे के बिथि सनाइमान आ वन सुग मुंके सब रिखा सला काइतो न रिखना बले तो अब हेके न मिरेकल सिंग नुगो फिया ओ ब्लेसिंग नो आनी आं बाहे के खाइमान नाय जेफ्रि आं सुरिवै आ अपॉर्चुनिटी नावै आनी खाइमान खाकेसे बबिने खाइना खा वो डायरेक्टली डिक्लेयर खाइका आं काहाम से जीसु ख्रिस्ट नि बाहान सिकाक जागमा बाइसे आं हामका हेनि ब डिक्लेयर खाइका आबन बागे रिजल्ट हीलिंग जाक कारण जीसु ख्रिस्ट सिनि सुम सोगनो रुजुखा बिनि थै यरमा बाय से सिंग केथारेंखा अब कुबै कक जेफ्रु जीसु ख्रिस्ट कांटा बुजाकमानि आप्रो केबो तुदा नुखा र नुंगना बरदा तंकेबो करै फिया सिंग पुइतो खलायो यस जीसु ख्रिस्ट नि बाहान ते थै केथार नि जारि से सिंग केथार ते सिंग काहाम सिंग एक्सीलेंट अब न पुइतो जे नुगया जिनिस अब नुक खाइने सिंग जेफ्रु गोसिलायो अब न पुइतो तो ब्लेसिंग पूरा ब्लेसिंग तंगो ओ एलम बागो बाइबल पूरा नो माने ब्लेसिंग नि कक रक तंगो अब काइतो बाय थाम सामानि कक रक से बेबाग नो माने आं बेलेके तंगथगो जेफ्रु पन अमा कक सानानि बागे सेफ मानो बिकॉज डेली नो माने आनि बाइबल जरि नुका के आं हाइनो सिजाक मां तंगो आं बरक रक बाक्सा खाता काहाम बय काहाम साजोगि तन लायो फिया आनि अमा हाइया एप्लीकेशन खायो नायो किसा मिसा रिसर्च खायो डिस्कशन खेनालायो एरपरे डेली गिरजा थांगो पास्टर रक नि बेसिंग टिके कक थाय काहाम रक खेनावो नोट डाउन खायो अब हाइके नो आस्ते आस्ते काइतो जे माने ब्लेसिंग खाइ तंगो स्पिरिचुअली जे ग्रोथ खाइ तंगो अब बेले के वन अमा सिंसा ताने एलमक दो नायका के पूरा सिजाक मांगसे ता साजोग लाई दियो मनो हाइके बाक्सा मनो रि काहाम बाय अब बुले थास के तोनि रिलायो हमते रगो तंगो फिया सिंग अप्लाई से खाइना नांगो अप्लाई बाय के खाइनाय एलमबा खुलक दि पोरि दि खावा चुइना दि नांखा के बसर दुइटा वास फुनो मुखस्त खाइ एकदम माने केप्लाई के याप्रि से दि अप्लाई खाइ दि कुलुम
sak hamya bohok sama omtirok jepru sing khenalayo kisija tension maing ing thai tongo but singaba puitoma khaina nangnai Jisu Kristo ni bahan sikajama bai sing already kaham singkha to abono no sing go sina nango sing tangai a hamya manengka abo kisa kulum bohok samarok a soitano se sing tangai abo bar repeatedly sanaba sing kahamno sa declare khaina nangnai yes Jisu ni kisa bai ang hamka Jisu ani bagai thika cross sakabo Jisu ni jepru backrank sibai jakha aboni jare se angte bo kahamengkha hini se sing declare khaina nango hini apro se sin healing tongo ba beba je sing je kuno activities khai tongo aro na sini victory tongo joy tongo to aba haike no kaitor ne sing bisaba to bo haike no sing imitation khaina nango just like children elambag ni kok no note down khaina di te kaisa words ang sawana 1 John 5 verse 14 Man kada porila 5 ni 14 Omose su bini thani Bukma ragui Tokban Tamni Buka Bini Buki Suk Samke Sini Samoro Amen. Now this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will, he hears us. Bokhena wokok. Poriskar ke sijak tong ora srai ekdom. Sing jepru confidently akok thaino repeatedly sawo. Je promise kai to sini bage khatijak tong mani a promise no sing repeatedly sini pray ni bising teke jepru sing sawo. Bokhena wo. Psalm 91 no sing tamano aro bebak na kai to ni promise bo se sini refuge bo se sini fortress lob mung 91 no singnu go na aro various type ni even aro abo sijak tongo swarga ni hazar swari rok singno murugi tongo singno protection ri tongo sini tamo sing kamu kok borwa yagra chisai mane ani yagra beka hazar borok bemar phone kelai mano te debra beka tebo lakh borok phone jodi hamja kelai tongka phone no kebo touch khai manglak because sing no jotono no kai tor protection di tongo swarga ne hazar swari rok no bot tholjak sini bagai aboni bagai sing belai ke talika kaham sing no kai tor asuke bini khai rok ma bising teke sing no hamjagi tongo bo Signo protection ri tongo signo secure ke toni tongo to aboni bagi no je sing abo bono go tangai o kok thai kaham o godly word rock kaitor samani kok rock tangai asuk fan genang because oro fan tu se tongo because omo by saying result mano tibang ma je samung rok ingya phono abo ingi thango je problem rok tongo Jisu Kristo ni mungbai singabo na solve khai mani thango to abo ni bage kunu jagawo
sing samung khai tong thung abo kai ring to abo ne bagi in the beginning sing tamo nukmani John 1 verse 1 John chapter 1 verse 1 kai to noing kha kok hai deba to abo ne bagi sing jefro kok no waire wai sawo repeat khayo o godly word no aro kai to samung khayo abo ne bagi amo seng kaham nogo da jodi tongkhake singabon use khaine bele na karat tongkhake ba singabon use khaine bele na nahai to toni ton nai ton khake jong kor cha khabo abon bage o elembag ni word rock amo seng by baksa singabon use khaina nango henke se sing je kunu jagabo sing samung khaiman nai je kunu situation nengtheng sing samung khaiman nai to प्रश्न kaisa phayo na ke singba kaito ni besaba sing tangai aso cost ba man ba tangai sing various situation rok sing face khaina nang abo kunuya abo just ekta experiment se abo experimenting kha puito ni experiment ning bo jaga ba cha jak abo kaito ro check khai bele karon temperament ba je মানে অমহাই যে জিনিস রক তঙ্গ বা এমতি হাই এক্সামিনেশন রক তঙ্গ আ জরাবো সে কিবাং মা বরক রক ইভেন খ্রিস্ট নে বিসা রক ব বেলক জাগি থাঙ্গো আবো এনকা টেম্পটেশন কারণ ও টেম্পটেশন হাই ন ফায়া আবো ডিজায়ারিং নাই এরপরে সে টেম্পটেশন চালুইং নাই ডিজায়ার মানে এনকা সাক নি মুচুং মানি কিবাংমা অর্কেস্ট্রা রগ বড় রক থাংমা রক নুগো ইভেন কিছুদিন আগে প্রোগ্রাম থাঙ্কা বড় রক অঙ্ক নামু চুঙ্গা ফুনো অঙ্ক লাইখা হাই ফুনো আবকে আর রাই দাবো কেলাইয়া বলে না আবো বেলক জাগি থাঙ্গো সাক নি মুচুংমা হাই কারণ ডিজায়ার ইনখাকে সে টেম্পটেশন ফাইনাই টেম্পটেশন ইনখা মানে না সুমসক নি লামা আর সুমসক নি মান থাইতা মতং থৈমুং aboni bagi no sing sob somoy tiyar ma tongna nangnai sing training nana nangnai a training ing kha o kaitor ni kok no why continuously sing jeffrey poribo te abono sing khawo chuwo aste sing developing go tebo karaking go poito bai karan kunu jaga bo poito phalma rok ang khnaya ko home delivery da man poito ha फ्लिपकार्ट नि होइते पुइतो पाइदा मान नसें पाइमे ना बोले ना बा ओ खरकसा बरक ओ थाबुनि पुइतो बा न रिदा मान नों रिदा मान न पुइतो निन पुइतो रिमाय बोले ना 100 ग्राम पुइतो ते मान न दुकानो रेशन दुकानो ते मान पुइतो माया आ पुइतो सेल्फ निजे न अब आजिना नांगनाय भाइके आजि लायनाय जेफ्रो सं काइतर नि कक बाय कुपलुं इंखाके से तो कुपलुं इंखाके बा सिंगाबोना अप्लाई खाइना नांगनाय या प्रिसेना नांगनाय कारण सिचुएशन मा हेमान नाय सिचुएशन तंगो मा हेकेबांगमा ताबुक सिंग ग्रेस पीरियड तंगमा नि बागे सिंग आराम खे चार्ज सर्विस रक खाइमाने तंगो फेलोशिप रक थांगलाय माने तंगो फिया सिचुएशन मा हेबा तंगमानि ना सिंग नग नि संखर लाय मानलिया 2 বছর कोरोना नग नंखरी दमान खासें माया फिया आप जराबो सिंगनो खाकचांग मा साबो रेखाबा आ काइतो न रेखा बेनि कक बाय अ कक थाय काहाम बाय आबोनि बागि ओमो हाइनो हिस्ट्रिया ओ बेलायके फान गनां अ गॉडली वर्ड्स ओमोनो पुइतो ओबो बायनो सिंग जे कुनु सामुं खाइबानो एवं एलम बागो साजाक तंगो जेब्रो सागरी रक्सेंखा कि निंग बाहायके ओ शयतान बा ओ फला हामियानो निंग दाम रोगी मानखा बा कास्ट आउट खाइमानखा ओ सावा अब पुइतो बाय नरंग नि पुइतो जदि आ हरवा बुचले हाय चिकनसा अब हाइफुन जदें खाके सिंग
mura rokbo noriman na bele to oro kunu sing mura no ba a mura kusu boro mura ba omte hai nor na ni kogya omo just comparison khaimani se horwa buchli haibo jodi puito kisi chapunu tongkhake aro no samung keplai nugnai sing to beleke wan ama singsa o kok thai ro phia beleke phan ginang aba haike no te kaisa war sing na le na karon tangai sing self mane suri mani bising tike sing o ma haike o word of god no sing use khaiman abo inka 90 genesis yafang genesis chapter o sing tamonukha kaitor bebak no sristi ni rochana khaimani pore 60 day bo borok no senam kha haya diba borok no senam kha to oro je borok no senam kha ba mane adam no senam kha to adam first je munuso ba man bono kaitor authority rekha neng jotono mal mata ni bumu phaldi je chana muchung ning chadi mane ning nono authority ri rekha asalo haya diba to kaisa prosto mai phaya diba ke na ninga ni bage suri di hinke ang hamnai omai sobse puito khakma hai nugo omai situation nugo sing ninga ni bage kisa suri ga di o phona sa ninga ni bage kisi sa pre khai di ao group o sing jepru kurum kuthum lai jepru suri lai aro phan tongo because sing jotono jepru eksato tonga abono no chal chino phia sing sak sak ni bage bike suri lai nai abo se main jinis because singno se kaitor authority rekha ning suri di din bage ning pre khai di abo ni bage sing genesis chapter 1 verse 26 so poriskar se ke sijak tongo kaitor borok munsuno authority rekha ning ni bage samung khairi mano to samung bike khairi nai jepru ang o bible was ni bising teke kaitor samani je promise ogno ang repeatedly jepru suri sano arono kaitor samung khayo karon kaitor no kok sing john 1 verse 1 nukha kaitor no kok tar mane anga kok no repeatedly sai tongo mane kaitor na a samung khaisi nai bele ang bujogri da man kha link tabu bujogri man kha na bele na bounce naingi tong na mutre da phaida gi tong kha jotono tong na bele aro na ekdom bane bising khamo oma haida to hallelujah karon naidi do sini khunju gegregna nango mokol mukum phono khunju no taja tondi karon khunju o jesek o kaitor ni kok habnai asuk no bekhawa sing chui man nai maybe was sing pogi phunu mano note down khaina de karon angoma haike no note down khai practice khai ka karon oro jotono o mothawo young leaders bang nugi tongo jotono oro young leaders karon sini mothawo jotono young singa haike no develop khai tongo toro je mothano future o mane bhavishya ja porichalna khai nai borong boma haike no mane kaham ke tei man nai timothy bo young leader no tongmani paul bono saina kha एकदम young leader इनके सबसे भी माने चाहिदा माने फेवरेट पर्सन के इनका तिमुथी नो वो सबसे यंगेस्ट लीडर तो अब आई के नो सिंह बो जतो नो यंग आंग बो यंग ब्लड नो तो अब आई के नो फान के नांग ना नंगो अब फान सा बोले ना काय तो रितोंगो सिंह नो तो मुत्री फाइन बोले ना तो नाइदे बोरो रगनो से अथॉरिटी रिखा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 और सिंग सराय सराय के नुगलाई माने तंगो तो सिनी सामुंगता मोतंगबा सिंग ऑलरेडी चुकना हाने इंखा सिंग परमानेंट मेंबर चुकना हाने जेतु सिंग क्रिस्टोनो याचक खाबा मेन इंखा और तंगना निसे
o sing saro jeto sini flesh tongo sing bahan bethi ni borok thip ni borok rok sing oro fellowship ni bising teke o kaitol ni kogno pilna nangnai abo je sini samung sing je thayo samung khai tongo maybe sing din hazira phono khai tongo sing rabar phono ralai tongo jara office work khai tongo office e samung khailai tongo jara school ni master ok head master hisabo samung khailai tongo teaching khai tongo abo jotono kaitol ni mung lobjak nani nangnai abo je sini main target je kuno activity khaitong sing kaitol ni mung kuchuk ni bage no samung tangna nangnai abo ni bage jetu kaitol sing no authority rikhaba o preaching khaiti kai kok thai kaham no pilti sing abo no pilna nangnai jisu kristo ni bahan te thini jari se sing kaham abo pilna nangnai abo se sini activity because kaisa hidden ekta mystery tongo mystery tamo naidi Acts chapter 10 samung chapter 10 aro tamo tongmani khoroksa mane Italy ni regiment ni abo tongmani mane ko senapati dama hai Cornelius tam bung taila samung chapter 10 bung tongana Cornelius kok borok bai ke Corneli hingke o ang short ke saswanu o samung chapter 10 o tamang kha Cornelius ni ganaro mane angel khoroksa phaika sorgone suari bobono dagi kha thani Peter no tui phaidi mane Simon Peter bracket of Peter bono tui phaidi hingke Cornelius bo mane kaitor no belake hamjago to bo duijon beni slaves mane servant ogno rihor ka thani Peter no tui phaidi to aing bo Peter kaisa vision nokha ke no koekjon boro rutugi tongo neng borong ni loge thangdi bong ni loge no thangdi hini kaitor ba aro vision bono phunuka to aing ni hoite rutukha yango bo kaitor dagiri rikha imang ni bising tege phunu kata henke malalai kha erpore Peter Cornelius ni oro sogika to bini samung mane tamo hini samani suari rok ke ning thangai a kok thai kaham share khaiti a word of God no share khaiti avo se samung to oro kaisa proshno abai phaya deba ke suari se directly nuk khaba suari no thangai Cornelius no a kotma kaham prit khai mangla khumudiba man khumuna batangai Peter ni thuti ke se a kok thai kaham pir khaba proshno phayo na ma hai na suari se directly jodi nuk jagi man khake suari no directly a kok thai kaham riman khumuna sawi man khamu pia ma hai nuk ya singoro Peter no rutukna ni bage saka erpore Peter no man kha Peter bo a khobor man kha suare ya vision ni bising teke erpore nuk lai kha erpore Peter o kotma kaham rok share khai kha sabno Cornelius no tar mane tamo kaitor singno nango sing belai ke chukjak borok se abone bage kaitor singno nango Genesis chapter 1 verse 26 singno authority rekha abone bage te Ephes chapter 1 verse 4 singno already saina jak chosen one we are the chosen one abone bage sing belai ke mana talika kaham kaitor singno chukjago bo singno nango because sini bisingti se samung nukjak nai abo kaitor omhai ke se plan tiari khaijak ab phunugi tongta karan Peter ni thutu ki se Cornelius a kotma kaham man kha to sini samung tamba sing kotma kaham pilna nangnai sing preaching ni bising teke fellowship ni bising teke why sing o kotma kaham no share khaina nangnai te khoroksa borok bo a mithang jakmung manthang a molrum ni langma bobo saiman suthang a chukna hani sokat bobo man suthang hini sing omai ke share khaina nangnai hengke se sing kha baksa kha thansa ke sing ba chalai man nai omai ke na sing
kaito ni hawo samong khai a kingdom of heaven no tui manne bile na karan khoroksa ne sinimung oro Kristo se oro bebak no Kristo karan chukna ha ni hoite jepru kaito signo naharo aro omai ke naya amo pholana officer omo pholana master o pholana bank ni manager o pholana din hajira samung khai omai ke nugya sabo kaito ne bisa omai ke se nugo sabo Kristo ginang abo se nugo to Kristo oro se oro bahai ke sing chunai abo kotma kaham ni bising tike sing elembak no pura pori maya phuno kaisa verse no deeply study khai khawa chuna nangnai tai sing yapri ke sena nangnai abo se main jinis je kunu problem abo 1 kilometer 100 kilometer hachalo tongnai jepro jeng puito ke nanging khake karan puito abo no nugya phono nukha maya phono mankha hai deba kebang borok rok dalan kotor rang genang rok omto rok tongo phia puito bo zero abon bagi borong kiri laijak genang borok rok jara tongo lokpoti oropoti borong ke bemaringya deba engnable কিন্তু আজে রাং আব পাই থাংনাই ফিয়া আপ পুইতো আজিমানি আব পাইগলাক আবসে আসল খাজানা হালেলুয়া আবন বাগে সিং তেবো পুইতো গনাং না নাংনাই তো সিং আস্তে আস্তে অমাইকে না তদলা নাংনাই সিং অমো থানি বিসিং টিকে যেপ্রো সিং ওয়াজ রক বুচিলাयो শের খাইলানা নাংনাই karan o kok thai kaham tini angje buchiwei oro bachawei joi share khai tongo maybe obo next time jodi te khoroksa borok jepru o was no poriboi to oino buchimungo mani mano karan mo inka life living word samo mo ke thang kok se omo tini ang omo explanation de thang kahini pai thangya omo tebo tongo ro kuthuk jinis karan sing jepru kothma kaham exercise khayo ba apply khayo sin puito asuk no bangru busu kuthuk kuwate kolok omai ke se sing growing go awan bage sing continuously spiritually growing na nangnai spiritually tol na nangnai sing saro mane khane abo pai thangnai borok rok ni sak sorir hoi thango khumbu barba hoi thango borok ni langma ba aba hekeno pai thango phia puito genang borok bo apply na tongnai sob somoy karan o je word tongo omo no inka spirit and life mane omo action ingnai no Isaiah chapter o sing kaisa nu mane tongo aro ki wati phaika ke a wati ni droplet teisa teimawo mili thango wati ta sa phirogi thangya orano tongo aba jagabo usingo aba haike kaitor ni kok ekbar onkhor ka mane aba action khainai no abo jibanto mane live no abo ni bage o kaitor ni kok no sing continuously exercise khaina nangnai use khaina nangnai apply khaina nangnai bekhawa chuna nangnai hengke se sing mane applying nai hamya sin gana phaigla hengke khawa depro sing kaitor ni kok ba supungjak tongkhake hamya ora entering glak jebaba ti tanki supungjage thangkake aro ti tesa sing dai damano maya baglai thangnai aba haikena hamya ora touch khaiman glak karan oro kok thai bai already kuplong hengke jaga kari bole hamya ni block khairi mano to that's why kok thai kaham bai sing applying na nangnai asuk no insuteng ang kaka pastor no request khainai o kisi sa kok thai saman ni beseng tike sorry nani bagi sorry nai jatan somukung lain kusoko tongnai sini apply sa kathang kai tor no hor jora belai kha hambai maro tam ni bagi inke kai tor
ini nung belai wa nama singsa ke nung semua hamari khai kia sobrani seleng bisinti